തിരുത്വാഹ നബിയര സന്നിധി മനമോയിസുവ ആഹൂനിധി ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿದೆ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا خيارتي شرفت مقعد وعبد الله جنك جلس وعتانا وعبد الله فلوقس ومالك لي برنامج عصب يقوم عصب ما توعد جوبنا مسجد كقذافي كمبالا يوغندا مساجد كأيان ومالين جمعة وكجمع عيسان دونا مقال غروح بدن بعد كسر دوب دونا ميلا بدن بعد تيجي دونا ومساجد تاريخية مدحوينه هري الليبي قذافي بعد الصيح هذا صور كيسو كل جاي هاي مركب مقال غروح بدن بعد كسر دوب دونا فضلا ليك تسكرت إسارة إلى صورة തിരുത്വാഹ നബിയര സന്നിധി മനമോയിസുവ ಆಹೂನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲ. ನಶ್ವರ ಈ ಬದುಕಲಿ ಕಪ್ಪಡರಿ ಹೋದ ಹೃದಯದೇ ನಶ್ವರಲಿ ಕಪ್ಪಡರಿ ಹೋದ ಹೃದಯದೇ ಬೇಡುವೆನು ನಾ ಪಾಪಿಯೋ ಎಂದೆಂದು ತಮ್ಮನು ಕಾಣಲು ಮನವು ಮಿಡಿತದಿ. أصحاب المساجد كأيان ولي كتيرة ساو جدان صلاة ولا لما أقيبن كداش هذا دماء يتصل دورا واقع داودا halka asxaabay gadaashada waxa weeye albaabka laga soo galo masaajidka waa soo wareegaysaa dhismayaashiisu waa ballaaranaysaa u jeedaan halkaan oo kale waxaan uga dhisadaa haysta carrada weeye masjidka waa kana saan u dhisan yahay marka meelo kale waan tagi doonaa halkan oo kale kabaha laga ilaaliyaa saa u jeedaan asxaabta kabaha ay la bixeen waxay rabaan inay socdaan aniguna kabaha la bixi doonaa. ತುಳುಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಮನವು ಮಿಡಿತದಿ ತುಳುಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ صلي على النبي صلي على النبي صلي على خير النبي صلي على النبي صلي على. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساحب يال ضاويال ملو البيع الجوبتان aad baa idin salaaminaa maalin wanaagsan jimca kariim waxaan maanta joognaa masjidka qadaafi magaalada Kampala masaajidkan waxaa dhistay madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Gaddafi waxaan halkan idinka soo duubi doonaa fiidiyoyaal waxaad ka daawan doontaan janalka Cabdalla Vlogs nala socda. النبي صلي على خير النبي ಪುಣ್ಯವ ಆದರೆಯಲಿ ಸೇರಲು ನಮಗಿಂದು ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿತ ಆವದನವು ಕಾಣಲು ಎಂದೆಂದು ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲ. ما شاء الله جوج بانتو في عين هاي قذاف بجوجنا مساجد وصوب وقرا مساجد كمان مساجد قديمة ومساجد كمبالا وضك يوان هو وين مساجد معنا قلبيسن مساجد كبير وارت قبوس انتو اللي هاي ان شاء الله ننصر على اصحابتها مساجد كبير هاي مساجد هو وين حلقة الجمعة أنا عندها مسلمين تسويها مساجد مسلمين كل ما هو مساجد تاريخية ومساجد وين مركز أصحابتنا ننصر على فيديو ولايك شير كومنتي كل وسارة واسي سعونينا أصحابي منارد مساجد كواتاس أبي وانسو وريجي وحسو استعدي قبل المساجد كواتاس قدم ميسا هالكاس مارك قدم ميسا ويقدم مساجد كوي هيسا وجدان إن شاء الله خطبة بعد العمل دونتا واسي سعون دورا وكو وريجي دونا ولا سعود. نور حبيب الله إشت رسول الله نور حبيب الله
ತಿರುತ್ವಾಹ ನಬಿಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನ ಮೋಹಿಸುವ ಆಹೋನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ asxaabi hadda waxaa soo gaaray qaybta nasashada markaa masaajidka timaado intaadan gelin hal qorqoraa la fadhiistaa saa u joogaan asxaabteeda waa kuwa halkan fadhiya cabdalla xaliye dhammaan waa kuwa halkan fadhiya marka halkaan oo kale iyadana waa la fadhiistaa saa u joogaan iyadoo ka mid tahay halkaasoo kale waa la fadhiyaa duwarbaan kasta fadhiya xaggan gadaasheeda waa intusaya soo asxaabta waa kuwa fadhiya marka halkan cabbaar iskaga nasan doonaa masaajidka gudigiisa waa geli doonaa ila socdo asxaabi ತ್ವಾಹ ನಬಿಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನ ಮೋಹಿಸುವ ಆಹೋನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ತಿರುತ್ವಾಹ ನಬಿಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನ ಮೋಹಿಸುವ ಆಹೋನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ನಶ್ವರ ಈ ಬದುಕಲಿ ಕಪ್ಪಡರಿ ಹೋದ ಹೃದಯದೇ ನಶ್ವರ ಪಡರಿ ಹೋದ ಹೃದಯದೇ ಬೇಡುವೆನು ನಾ ಪಾಪಿಯೋ ಎಂದೆಂದು ತಮ್ಮನು ಕಾಣಲು ಮನವು ಮಿಡಿತದಿ ತುಳುಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಮನವು ಮಿಡಿತದಿ ತುಳುಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ صلي على النبي صلي على النبي صلي على خير النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على خير النبي ಆ ಪುಣ್ಯವ ಆದರೆಯಲಿ ಸೇರಲು ನಮಗಿಂದು ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿತ ಆವದನವು ಕಾಣಲು ಎಂದೆಂದು ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ತಿರುತ್ವಾಹ ನಬಿಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನ ಮೋಹಿಸುವ ಆಹೋನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಕಪಡರಿ ಹೋಗಿ ತಿರುತ್ವಾಹ ನಬಿಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮನ ಮೋಹಿಸುವ ಆಹೋನಿಧಿ ಎಂದೆಂದು ಮನಸಲಿ ಆನಿಧಿ ಬರಬೇಕು ಪಾಪಿಗೆ ಬದುಕಲಿ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಹಬೀಬಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ರಸೂಲ